Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze ukurikiye Primo Media Rwanda ndetse na TPC Talks. Nge nitwa Ndayisenga Clement ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Ndayisenga Trésor Pierre Chanel. Na amahoro. Na amahoro ndashima Imana. Yego. Ubwo twizere ko n'abadukurikiye kuri iyo mirongo yombi nabwo bameze neza. Bari kugenda baza kuri TPC. Bari kugenda baza kandi ndabashimira cyane mukomerezaho. Yego bakomerezaho rero n'ubundi baramaze kubimenyera kuki tugenza bari amakuru mu karere atari mu karere u Rwanda ruherereyemo, abari mu burasirazuba bwo hagati cyangwa no mu Burayi hirya no hino ku isi hari inkuru zikomeye muri politiki n'umutekano tugenda tuzigarukaho muri rusange. Utugiye rero kwitsa n'ubundi mu karere u Rwanda ruherereyemo muri rusange aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu Patrick Muyaya kana minisitiri w'itangazamakuru yongeye kwikoma u Rwanda mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru ashingiye ku biri bya biganiro bihuza abanyekongo bavuga ko bizaba bidaheza biteganyijwe mu gihe kiri imbere. Se yavuze iki mu gihe kandi aho ngaho muri Kongo biravugwa ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwikusanya muri Kivu y'Amajyepfo. Witwa Muzinga arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi yamaze gusesekara muri Kivu y'Amajyepfo. Ese birahagaze bite ku murongo w'urugamba, aragenzwa n'iki? Nako kandi mu Burundi Trésor ejo bundi nabonye na Kanijabo muganira ku bigendanye n'ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yari yatangaje avuga ko ibyo u Burundi busaba u Rwanda rwose ngo u Rwanda nta na kimwe rukora, ariko umuntu yakwibaza ngo ibyo u Rwanda rusaba u Burundi rwo rurabikora. Icyo rero ni ikibazo sinzi niba ari nacyo twanaheraho, nicyo twahita tunaheraho kuko icyo kibazo iyo umuntu anosheho gatoya ku magambo yavuzwe na Dr Bizimana Edouard ushinzwe ubutwererane cyangwa se harya buriya imigenderanire n'amakungu, ni umushikiranganji ajejwe amakungu imigenderanire mpuzamakungu. Yego. Urumva yavuze ibintu byinshi birimo provocation cyangwa se ibintu wakwita ko ari nk'ubushotoranyi cyangwa se kugaragaza nk'ikimenyetso, nubwo bwose nta bimenyetso waba ufite utanga, ariko byo ubwabyo biba ari ubutumwa bwereka uwo muhanganye cyangwa se uwo wita umwanzi ko utamushaka, ko nta mahoro ukeneye, nta bwiyunge bukenewe. Urumva iyo utangiye uvuga uti abaturage bawe ni ibisambo baza kwiba imyaka, inzara imamereye nabi, yego, warangiza ukavuga uti uwo wita umwanzi wawe ruharwa ntabaho, FDLR ngo ntigize itera u Rwanda mu myaka 30 ishize, mu gihe turepertoriya ibitero bigera kuri 21 guturuka muri 2018 gusa. Yego. Urumva ni ibintu byagaragaye ko ari urwiyenzo. Kubera iki ubwo yabazwaga ku bigendanye n'ibyo yarabivuze ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere hari muri 2025, ntabwo nibuka neza, ngo nibwo bari babemereye ko u Rwanda rubarometa cyangwa se rubaha abashekwaho cyangwa se bakurikiranweho gutembagaza ubutegetsi, gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Nyuma y'imyaka 10 ngo u Rwanda rwari rwavuye ku izima ngo rushaka kubabaha, ariko ngo baza guhindura terms cyangwa se ibyo bari bumvikanyeho. U Rwanda ngo rubabwira ko rwababaha, ariko ntibanyure ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, ahubwo bakanyuzwa ku wundi mupaka uhuza u Burundi n'ikindi gihugu, probablement bagombaga kunyura wenda nko muri Tanzania, cyangwa se bakaza mu ndege ubwo ikindi baturutse mu kindi gihugu. Yego. Icyo ngo u Rwanda rutashakaga nuko batava directement ku butaka bw'u Rwanda ngo bahite bajya mu Burundi, kuko hari n'amategeko mpuzamahanga ajyanye byo guhererekanya impunzi. Kandi banavugaga ko iryo hererekanwa ry'abo bantu rigomba kuba biririmo HCR, kuzamo rero HCR, kuzamo rero bivuze ko n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi yagombaga kubahirizwa. Tutagiye kureba niba byari gushoboka cyangwa bitari gushoboka, u Burundi bwahise bwamagana icyo kintu. Ndi gukotinga n'ubundi ya magambo ya Dr Edouard aravuga ko twebwe ibyo bari bumvikanye n'u Burundi byari uko banyura bahererekanwa directement, u Rwanda rubahereza u Burundi
binyuze ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda kugira ngo uwo mupaka aho banyuze uhite uguma wuguruye. Yego gusa ko ari ukugira ngo urumva kwanga ko HCR izamo si ugukwepa yuko aya mategeko mpuzamahanga agombaga kubahirizwa. Iyo abantu bahunze kandi ntabwo umuntu mujyana ku ngufu. Iyo abantu bahunze igihugu yego kugira ngo ubahatirize gusubirayo hari ibintu biba bitameze neza. Yego keretse mwarasinye amasezerano yo guhererekanya abakekwaho ibyaha kandi ayo masezerano ntayahari. Yego niyo mpamvu u Rwanda rwiyambazaga HCR kugira ngo n'u Rwanda rutazitwa ko wenda hari amategeko mpuzamahanga rwishe. Yego ikindi ubwo mpereye aho ngaho kugira ngo noneho ngane ku mpamvu ki u Rwanda n'aka kanya rushobora kuba reticent kuba rwagenda gake mu kubahiriza ibyo u Burundi bwifuza. Ese niba hari n'uburyo twakonturunamo ibyo twakeka ko byatugonganisha n'amategeko tubikwebye ko byatugora ariko ko wenda bishoboka. Ni supposition sipozo ko bishoboka. Biramutse bishobotse ariko byatugoye twebwe twagorerwa iki? Ingurane yaba ari iyihe? Mwebwe muradukorera iki? Burundi burimo gukurura bwishyira gusa bugaragaza hari ko bwo ntacyo busabwa. Hari ibyo twita les compromis. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kwigomwa kugira ngo nawe ibyo ushaka bishoboke. Yego none Uburundi bwasabwa iki? Abantu mu gihugu cy'u Burundi guverinoma yawo ndetse uhereye kuri uyu ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Bizimana nta nubwo uriya munyamakuru yigeze akenera kubimubaza ati mwebwe byibuze ku mushinga w'u Rwanda kutubahiriza ibyo mu rusaba mwebwe mwarabyubahirije byibuze. Kira ni ikiganiro nongeye gusubiramo neza mbona ukuntu gisimbagurika mbona ukuntu gikatakase mpita bibona ko n'uriya munyamakuru burya ibyo kujya kumurenganya nta nubwo bikwiriye kuko yaraje kugira ngo ajye abaza basubize. N'ikimenyimenyi urebye ukuntu umuntu avuga ati se ko mwatubwiye ko hari amakuru muzaduha urugendo rw'ibyagezweho n'ibiki byose ati simwe mwaravuze ko hari agatabo muzandika undi ati singaka nakazanye. Ubona yuko nyine ari ibintu byari biteguye kuko wenda yari nko kuvuga ati karahari tuzakabamenyesha kararangiye cyangwa se kari muri ofisi ariko we yari yakazanye bivuga yuko nyine byari biteguye byari birepese. Ni ukuvuga ngo kandi nabyo ntago ari igitangaza ariko icyo kibazo nubwo bwose abandi bakibaza uwo munyamakuru akaba atarakibajije twebwe aka kanya turakibaza. Ese kubera iki Burundi bwo butavuga cyangwa se butagaruka ku byo busabwa n'igihugu cy'u Rwanda birimo abanyabyaha basize bakoze jenoside mu Rwanda muri 1994 urumva. Hanyuma tugahita tuza rero kuvuga ngo ese abo bantu basize bakoze jenoside barahuzwa gute na FDLR? Urumva hari abantu bavuye mu Rwanda ubwo ingabo za RPA zakoraga offensive zo gufata offensive yo gufata igihugu cyangwa se kubohora igihugu ko tubyita struggle for liberation. Urumva hari abagiye bahunga. Yego abenshi la majorite bahungiye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urumva bamaze gutsindwa. Yego mbibutse ko muri 1990 ngeze kuri ibi by'intambara yo kubohora igihugu hazamo amakuru menshi. Muri 1990 urabizi ko Mobutu yohereje ingabo zo kuza gufasha FARC. Urumva yarafitanye ubucuti na perezida wari uriho icyo gihe Juvenal Habyarimana. Siko n'impara mu ndirimbo z'impara harimo n'iyahimbiwe Mobutu. Urumva bohereje umugabo witwaga General Mahele mu burasirazuba ngira ngo niho bakoreraga. Yego yaje ayoboye abasirikari ba Zaire icyo gihe yitwaga Zaire ngo baze kurwana na RPA. Baranabigerageza kuko RPA yananiwe kwinjira icyo gihe. Yego ari nabwo ku munsi wa mbere Ret Gisa Rwigema Fred yahise hasiga ubuzima. Yego urumva bituma uwo Mahere tuzamugarukaho wenda ikindi gihe nitubumubonera umwanya aguma mu mateka nkaho inkotanyi ziramuzi cyane kubera ko ni umwe mu bantu baje icyo gihe biba efficace babuza ntuza ariko mu gihe Mobutu nawe yari yifitiye ibindi bibazo bye. Urumva anarwaye kanseri ya prostate. Yego atangiye kuhondobera n'ibiki byose. Mahere nawe tuzamuvugaho nkuko nari mbivuze ntabwo yagarutse gufasha abafari ndetse wabibonaga ko soutien FARC yari ifite
au niveau international ndetse na regional ntabwo yari ikiri strong cyane kuko abafaransa nabo ntabwo biyobora ntabwo yigeze ibaho puissance mondiale ya mbere. Hari uburyo bashobora gufata ibyemezo bikagorana ko babishyira mu bikorwa nk'uko babishaka. Nabonye hari umuzungu nabonye yigeze kwikarakasa rwose muri izi manza z'abantu bashinjwa jenoside yakorewe abatutsi mu Bufaransa. Umutangabuhamya umwe araza w'umuzungu aravuga ati yababazwa n'ukuntu abantu banze ko ntari mfite n'indege banga ko njya kurwanya inkotanyi. Yasabye uruhushya muri nuza baramubwira ati genda garukira aho ngaho. Sinzi kugira ngo wenda ngenda mbanosheraho gato kugira ngo mwumve uburyo mbakumbuze ko twazajyana muri ibyo biganiro bimeze bityo. Ariko ndi gushaka kubumvisha ukuntu igihe none inkotanyi zageraga muri Kigali zikakorana na poursuite kuko abazi ingabo z'Ubufaransa zagarutse muri umbrella y'icyitwa Operation Turquoise yari igamije gutuma barema zone tampon hagati y'inkotanyi na FARC kuko FARC yari mu burengerazuba bwa Kongo, ariko bari nk'abasirikari baje kubarinda kugira ngo bababonere umwanya babaremere inzira yo kugaruka ntabwo ari yo kugaruka niyo kujya kwisuganyiriza ariko muri Kongo. Niyo mpamvu baninjiranye intwaro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urumva ubuto yarabafunguriye kandi nabwo yari yishe itegeko nanone mpuzamahanga rigenga impunzi ntabwo zinjira iwawe zifite ibirwanisho, ntabwo bishoboka. Kandi ugiye kureba n'ubundi umuzi w'ibibazo biri ariko ntabwo ari we wenyine kuko none se binjiye ntuza UNHCR iri he? Urumva buri benshi babibazwa. Hari abantu bino bintu tujyamo by'amateka yacu ubona ko imiryango mpuzamahanga rimwe na rimwe ibyishinzwe gukora ibyirengagiza nkana. Rero mu bambutse harimo benshi bagezeyo Baremarire ari nayo yaje kuba nyuma FDLR. Urumva bamwe bari bashishikajwe bari bafite inyota yo kuza kugaruka mu Rwanda nk'uko nyine babyibwiraga ko bishoboka, ndetse na Mobutu akaba bakinga babwira ko guturana n'ingoma ntutsi uko we yayitaga bitazakunda. Urumva aravuga ati mwenyegeze murebe uburyo mwasubirayo mwongere muhisubize. Ndakwibutsa yuko abacengezi banabigerageje bakaza bakagera za Ruhengeri bakaza bakagera muri Rulindo Shyorongi. Urumva 9/6/8 ne faut pas sous-estimer anokenka ibitero by'abacengezi byari biri serious. U Rwanda rwagize amahoro asesuye neza urebye guturuka muri 2 kuzamura. Nabwo hari harimo some remnants cyangwa se abacengezi bari bakirimo gake. Urumva ababonye hakiri kare ko ibyo bintu bitazashoboka guturuka muri za 1999 cyangwa se 1998 gutyo harimo abagiye bacomoka bigira mu Burundi gake no mu bindi bihugu bindi za Zimbabwe, za Mozambique n'ibiki byose, Brazzaville n'ibindi bihugu za Zambia. Tugeze aho rero duhita tujya kuri episode igaragaza ngo Uburundi bwo kuko ikibazo twibazaga mbere bwo busabwa iki abo bantu uhereye kuri abo bagiyeyo. Urumva bavuye cyane mu mashyamba ya Kongo. Harimo na bamwe turi buze kugarukaho bari ku ruhembe ndetse yemwe nta nubwo turi buze kujya gushakishiriza amakuru kure. Harimo bamwe dushobora guhurizaho n'ikinyamakuru kimwe kigeze gukora inkuru nayo turi buze kugarukaho cyo mu Burundi. Ariko niba mwibuka neza ejo bundi muri Unity Club hari umwe mu bahoze muri FDLR Colonel Bola witangiye ubuhamya avuga ukuntu bakoraga, ariko anavuga uburyo bamwe muri bo bagiye ariko bakinangiye, ndetse bamwe muri bo bashobora kuba batakiri no muri Kongo bagiye ahandi. Ntabwo yaspecifyingaga neza the whereabouts n'ibiki byose, ariko Colonel Bola yagarutse ku muntu witwa Kayinamura Alphonse. Uyu nguyu kandi abazibwa amateka arazwi cyane mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi kuko yari mu bayobozi ba tekinike kuri Radio Rutwitsi ya RTRM yabibaga u Rwanda. Ubundi Radio RTRM yari Radio Domir Corine
urumva radio televiziyo Mille ariko icyo gihe barabeshyaga ntabwo televiziyo yabo ntabwo ariko bari barabigennye ko izaza ibyo ari byo byose ko no mu bantu bari bayirimo ko harimo n'umuzungu wayikoragamo yego urumva radio RTRM mbibutse yuko wabonye Kariste muzajye mu rwibutso hano no kuri Google kariho no kuri Google kariho ariko no mu rwibutso niho umuntu nyine ajya agahita tubona neza abanyamigabane ntabwo ari abanyamigabane abatanze inkunga ngo iremwe barimo wari perezida w'igihugu cyo gihe mukwewe wamushingiye kabiri icyo gihe ubanza yaratanze miliyoni yego urumva barimo batanze 500,000 ni urutonde rurerure n'abantu benshi cyane urasoma slide yo gusomera nko muri telefone urasoma ukaruha yego ibyo rero kugira ngo mbumvishe uburyo iyo radio yari ifite imbaraga ntabwo ariyo yimutse ahubwo uyu muntu wumva ukuntu RTRM yari ikomeye yego umuntu wari uri muri chef de technicien muri RTRM yego bivugwa ko ntabwo nari impari imyaka yanjye ntabwo nyemerera kubivuga nk'umuntu wari uhari yego ariko Bora wenda nibyo Bora yanavuze abagiye babivuga mpereye kuri uyu Colonel Bora wahoze muri FDLR banahunganye aravuga ko bahunganye bibutse yuko radio ndetse na banke ntuza centrale yego amafaranga yaho yararimo barayajyanye ndetse na radio y'igihugu barayijyanye kugira ngo bakomeze babwire abaturage ko bagifite igihugu RTRM na radio Rwanda bakoreraga n'ubundi mu mujyi yego urumva ariko umutekinisiye yimukanye bivuga ko yimukanye radio Rwanda n'ibikoresho bya radio Rwanda ubwo na RTRM barajyanaga bari bafite ibikoresho bihagije bari bafite ariko n'uburyo bwo kubitwara ibikoresho bya gisirikari n'imodoka zishobora kubatwara n'abasirikari babarinze kuko abasirikari urumva baba barinze igihugu fari yarindaga igihugu yego bimwe mu birango by'igihugu rero na radio y'igihugu birimo guverinoma y'abatabazi uwo wari perezida sindi ku bwabo barahunganye n'ubundi yavuye muri Kongo yakomezaga kugenda akora amatangazo none se Kambanda nkamubonye mu majyepfo agenda na radio Rwanda hamwe nasa mu kirere ntiyari mu majyepfo ahunga yego icyo ngicyo rero kirakwereka ko ibyo bikoresho babigejejeyo bivugwa ko byimukanwe bikajyanwa uyu Kayinamura Alphonse bivugwa ko numwe mu babyimukanye abijyana i Burundi ndetse barema yo indi radio na televiziyo urumva yitwa Rema rero akaba ari igitangazamakuru cy'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD urumva akaba ari no mu bayiyobora noneho rero ari no mu bayiyobora umuntu wazanye n'ibikoresho kandi ibikoresho bya kiriya gihe byaga ari ibikoresho biri ku rwego ruzima ifite undi muyobozi mukuru yego ariko nawe arimwo ndetse Colonel Bora yaramuvugaga muri icyo gihe yego n'ubundi ngo mu nkuru turamwumva mu kanya so wareka noneho tukabanza tukumva inkuru tukaza no kugaruka ku bandi bavugwa muri uyu mwandiko kugira ngo twumvikanishe neza kugira ngo abantu bumve inkuru bayitayeho ese u Rwanda rugiye kwishyuza n'ubwo bwose amakuru y'ubutasi cyangwa se amakuru agendana n'umutekano rimwe na rimwe hari n'aya abatagenewe ako kanya publique ariko rero publique ikwiriye kumenya ngo ese Uburundi bwo bwasabwa iki mu basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyangwa se bafite ibindi bakwagirizwa kubera ko ubutabera bwo mu Rwanda bakuzanye turatugukeka ariko waburana ugatsinda ukaba free urumva ariko hagati aho procedure yo gusaba iramutse ishobotse baramutse bubahanye impande zombi u Rwanda rwo abatekerezwa cyangwa se abashyirwa ku rutonde rw'abasabwa bake mu basabwa ku rutonde ntabwo narwo rungana n'10% cyangwa se na rimwe ni nk'impagararizi reka tubanze tuyirebe none tugaruke tureba ngo aya mazina ni bantu ki nawe uraza kuba wabyumvisemo bamwe muri bo inkuru twateguwe na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Benshi muri abo bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Habyarimana bari mu Burundi kuva kera bariko barakorana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe muri bo bakaba barahinduye amazina, abandi basigarana rimwe muyo bahora bitwa kugira bashobore kuronswa amakarata y'akaranga muntu y'u Burundi nkuko vyavuzwe n'uwahoze ari mu ikambi kingira inzego BSPI, akaba yanahoze ari mu bacungera General Adolphe Nshimirimana. Ariko hariho nabagumanye amazina yabo, aha twovuga nka Alphonse Kayinamura yahoze ajejwe ubuhinga mu radio Mille
kuri Havyarimana. Muri iki gihe Kayinamura akaba akora muri televiziyo Rema, iyo nayo ikaba ari abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD. Uza kwisonga ryabo akaba ari Willy Nyamitwe, asanzwe ari umuhanuzi mukuru mu biro kwa Nkurunziza, aje ruvyuga tumatuma n'akamakuru. Abambanjirije yavuze ukuntu hagiye kwigisha Burundi, ariko hari akantu yibagiwe. Hari radio yari Radio Rwanda 2014, twambuka ari hakurya hari umuntu wari uyifite witwaga niba ari Kayijuka, hari niba ntibeshe, cyangwa se Kayinamura, engineer Kayinamura. Twageze mu buhungiro ahita yijana i Burundi. Ubu yitwa Radio Rema, n'abasenedede bayifite bayikoresha. Iyo we n'uwitwa Kamanzi Jean Claude, ako wenda no kugira ngo hamwibutse, cyangwa niba atari by'ubwo nawe aragira. Kayinamura Alphonse imbere yuko ashika mu Burundi akaba yaravuye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuye muri Congo Brazzaville, aho naho yarayaciye mu gihugu ca Angola na Zambia, akaba yaraciye muri Mozambique hamwe na Malawi, akaba ajejwe guhuza intera hamwe n'abategetsi b'intwaro ya CNDD-FDD. Uwundi w'intera hamwe ni Sunday Mugisha Rashid, yahoze mu gisirikare c'u Rwanda ari ku ipete rya kapitene imbere yuko agitoroka, akaba ajejwe ibikorwa vya gisirikare mu ishami rindi ry'intera hamwe ry'umuhari witwa Front de Libération Nationale, akaba akorana na bamwe mu bategetsi mu gisirikare nka General Gervais Ndirakobuca azwi ku izina rya Ndakugarika, hamwe na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka azwi kuba amaze kwica abanje kunyuruza ugwaruka rw'abarundi ubutegetsi bwagiriza kugwanya ikiringo ca Nkurunziza. Uyo Sunday akaba afise uburenganzira bwo kugenzura ibiro vyose vy'iperereza ry'u Burundi, akaba acunzwe n'abapolisi b'abarundi ahasanzwe baba mwirohero. Amakuru turonka, Sunday akaba yoba yaramaze no kuroswa ipete rya major. Mu burengero bushira uburaruko mu ntara ya Cibitoke, Colonel Moise yahoze ari muri lieutenant mu gisirikare ca kera, aba mu hoteli yitwa kwa Munyarwanda muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ni nawe yarajejwe igikorwa cyo kwakira abashasha binjira muri komine Bukinanyana, akaba yiyunguruza n'imodokari ya komiseri w'igipolisi atwara intara ya Cibitoke. Amakuru turonka akaba avuga ko ari nawe yararongoye igitero cagizwe ku gihugu c'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu guheze, baciye mu ishamba cimeza rya Kibira binjirana muri Nyungwe. Uyundi ari kumwe n'izo ntera hamwe ni Sukubwabo Jean de Dieu, ubu akora akazi ko muri laboratoire mu bitaro vya SOS Gitega ku mugwa mukuru w'intara. Amakuru turonka akaba yoba akoresha urupapuro rw'umutsindo ruteye amakenga. Uwundi ni Major Peter Kubwabo, ajejwe ibikorwa vya gisirikare muri ndishami ry'intera hamwe ryitwa Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie kuva mu mwaka wa 2017. Yahoze aba muri quartier ya Gasenyi mu gisagara ca Bujumbura, aho yacungwa n'umukozi w'iperereza azwi ku mazina ya Ndugu Jean Berkimas batazira Cobra, ariko akaba aherutse gusubira mu gihugu ca Kongo kubera ibibazo byo kutumvikana nabo bakorana. Colonel Alphonse Rugira batazira Monaco nawe ajejwe imigenderanire y'intera hamwe ziri hanze y'u Burundi hamwe n'izamaze gushika mu gihugu c'u Burundi. Yahoze mu gisirikare ca kera c'u Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Havyarimana, akaba yizeye ivya gisirikare mu gihugu c'u Bufaransa, asanzwe aba mu gihugu ca Mozambique ariko akunda kuba ari mu Burundi. Uwanyuma kuri urutonde ni Komanda Torero Philippe, ari nawe yashinze umugwi w'intera hamwe mu Burundi, ariko akaba yahavuye agandagurirwa muri zone ya Gihosha azize ukutumvikana kwadutse hagati y'intera hamwe zari zimaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Kirango barabyumvise. Reka tugaruke kuri bamwe. Uwo umwe we twari twamugarutseho, Kayinamura n'ubundi uri ku ruhembe. Yego. Ari no mu bintu byitwa communication, bara ni ikintu gikomeye. Hari urumva niyo ntwaro ikomeye cyane. Ariko wumvise ko hari mundi witwa Sande Mugisha Rashid. Yego. Uyu nguyu yahoze ari kapiteni mu ngabo za FARC. Nimvuga kandi kapitene, mwigereranya ngewe nakoze, ndebye uretse ko wenda nabihera wenda nko ku gisirikare biterwa na structure y'igisirikare. Yego. Ibisirikare biratandukana. Ninkubwira ngo Colonel mu ngabo z'Uburusiya n'urugero. Uwo muntu hari ibindi bihugu byinshi aramutse ajyamo ugasanga exploise ari general.
zirenze na generali ubwo yaba marishari ariko marishari barabika. turebe mu gihe cya Habyarimana ku ngoma ya Habyarimana yego FAR yari ifite umujenerali umwe gusa umwe wenyine. inde ku mujenerali yaramufite icyo gihe se uretse we wari warigize autoproclamation ya generale urumva Habyarimana buriya Nsabimana uwo bita Kasitari urumva yari amaze igihe gito nawe bamuhaye generali, niyo mpamvu ngo bitagarukaho cyane. yego urumva kandi nawe ntabwo yari furu. niyo mpamvu ntabwo yari furu. yego urumva abandi bose uzumva Koroneli Bagosora urumva Koroneli Nsekarije Koroneli ni benshi ariko bari abakoroneli ariko harimo n'undi mujenerali ndibutse ariko furu yari itaragerwaho. hari undi mujenerali umwe ndibutse wari utuye mu Kiyovu namusomye mu gitabo cy'umwe mu banditsi wavugaga ubuhamya bw'abantu bagiye barokoka jenoside. yego uwo mujenerali harimo nubwo ashobora kuba yarakoze n'ibindi bibi ariko sinzi ukuntu bari abantu bajyaga bacangana ukumva abantu nk'ubwo buhamya muri icyo gitabo rwose nasomye nabonaga ko hari abantu bamuhungiyeho barakira urumva ariko ugasanga muri jenoside umuntu yasigaga ahisha abantu mu nzu akajya kwica abandi. yego kandi asize abahishe mu rugo. hari ababikira babaga hano Niboyi urumva abantu bagiye bahungirayo byaje kurangira umwe mu basirikari bari muri Exfar wari umututsi urumva yego yinginze undi mu Exfar bakoranaga ubwo ariko icyo gihe bari abafari ntabwo ari umu Exfar bari abafari icyo gihe bataratsindwa. hano muri operasiyo n'igitabo cyari kiryoshye bya Hatari muri operasiyo igoye bashobora gusecuringa abo babikira n'abana b'imfubyi bari barahungiyeyo kandi zari imfubyi n'ubundi z'ababyeyi zikiri fresh nyine ababyeyi bishwa ako kanya muri jenoside abana bagahita bahungira aho ngaho mu babikira. urumva ubwo shaka kumvikanisha ko kapiteni w'icyo gihe ntabwo ari umuntu woroshye ukurikije abari bari imbere ye kuko ari bake. yego urumva kuko uyu uvuye kuri kapiteni uhita ujya kuri majoro. yego urumva kapiteni afite inyenyeri 3 urumva iyo ugiye kuri majoro ntabwo nzi niba structure y'ayo mapeti uko basimbukaga ari niko bikimeze ubu ngubu ariko akenshi niko biba bimeze akenshi bijya gusa cyangwa se niyo habamo na modification zikagira wava kuri majoro nibwo utagira kujya muri lieutenant colonel ukajya kuri ukazamuka ukajya kuri koroneri ariko hagati ya majoro na koroneri harimo burya amapeti abiri urumva hanyuma bikarangira ugeze kuri furukano ariho abenshi bafungiraga muri icyo gihe. wumva uburyo kapiteni yabaga yegereye koroneri urebye uko abantu babaga bamuri imbere si benshi. niyo mpamvu rero nkubwira yuko aho ngaho ni Sande Mugisha Richard yari umuntu ukomeye muri fare muri icyo gihe cye. yego urebe n'imirimo yakoraga noneho inshingano ubu ngubu anafite izo ngizo mu gihe nkuru yasohokaga haciyemo n'imyaka myinshi akaba yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri FLN. nituvuga FLN rero ubyumve ko yakomeje kuba active. yego na nyuma yego urumva yaje no guhabwa major biravugwa yuko ubu ngubu yaba yambaye major cyangwa yaranayarenze niba nyine afite abantu bayamwuriza. nkumvisha yuko iyi nkuru twumvise yakozwe muri 2019. yego kuko ivugamo ngo mu mwaka ushize yego uyu nguyu Mugisha ni nawe bivugwa ko yaba yaragize uruhare mu gitero cyaba cyaragabwe kuri ntuza. ahubwo ni Moyize Colonel Moyize hubwo impamvu mbivuze nuko niba ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri FLN ukaba ukorana nanone ku ruhembe. yego mvuze kugira uruhare ntabwo mvuze kuyobora. nibyo ariko urumva bano bari munsi y'aba Colonel. yego urumva mu Burundi bavuga ko yabonye n'ipeti rya majoro ariko ibyo bitero byo byari biyobowe na Colonel Moyize. noneho bazibaza umuntu wari ufite iryo peti rya Colonel kugira ngo rero byumvikane nanone ugukomera kwabo ko abo bantu bagiye bakirwa n'abantu batoroshye nanone muri CNDD ubundi urabona hasanga barakoranye no mu ishyamba ko nyine reba icyo gihe CNDD nkwibutse yuko yafashe ubutegetsi neza mu matora ya 2005. yego matora ya 2005 twarabivuze ejo bundi turi kuvuga kuri General Aloyizi Nzabampema. yego urumva
ko muri 2003 aribwo Nzabampema yiyomoye kuri FNL. Ahangaha turi kuvuga nk'uyu nguyu turi kuvuga hari imitwe ibiri, hari uwo urwanya u Rwanda, hari uwo urwanya Burundi, ariko mu mazina ijya gusa. Sande Mugisha Rashid we yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare bya FLN. Yego. Front de Libération Nationale. Yego. Mu gihe FNL yo yitwaga Front ni force ahubwo ngira ngo ni Front Front National de Libération. Urumva nukubana exchange ya ntuza gusa y'amagambo. Yego. Urumva ni imyubakire y'ijambo gusa. Bagakorana mu butegetsi ariko nanone bw'u Burundi mu badede bakorana nabo ku ruhembe. Kuko arakubwira ngo General Gervais Ndikuriyo ubu ni president wa Sena. Kandi ari we ukorana bya hafi n'uyu Rashid Mugisha. Wirinyamitwe. Kugira ngo ngukorere noza link ubyumve neza nuko niba abadede bari kurwana muri za 2000 kandi abangaba nakubwiye ko muri za 1998 1999 bari bararangije kwinjira mu Burundi bavuye muri Kongo. Bashobora kuba baravuze bati hariya n'ibingoma iguye mu Rwanda tukaba tumaze iyi myaka ingahe ubutegetsi bwabo bwahirimye muri 1994. Umwaka wa mbere baracyagerageza kugaruka, uyu mwaka wa mbere wari wo kwisuganya, uwa kabiri baratangira kugaruka, uwa gatatu biranga. Urumva ubwo tugeze muri 1997 ntuza yarangije gutembagara, uwabateraga inkunga Mobutu. Abazi ubwenge baratangiye baravuga bati ni hehe handi twajya, bisanga mu Burundi cyane ko hari ariyo n'abarwanyi b'abahutu barwanira n'ingengabitekerezo ya gihutu bashaka guhirika ingoma y'abatutsi. Bavuga ururimi rumwe, niba amazina asa. Yego. Niba bitunaniye gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali ukinashyushye, yego, reka tujye gutembagaza ubw'i Burundi. Urumva wareba n'inshingano afite ngo muri icyo gihe inkuru y'abantu babyumvise ngo yagenzuraga ibiro by'iperereza ry'u Burundi arindwa n'ipolisi y'u Burundi, ariko urumva ashaka kuba ubona yambaye impuzankano ya gipolisi. Yego. Ariko uyambaye atari umupolisi. Nuko rero ubwo niba wumvise ko General Gervais Ndirakobuca Perezida wa Sena uyu munsi umuntu bakorabora nawe tumenya ko ari igikomerezwa nawe. Urumva Wirinyamitwe niwe bakoranaga na ntuza na Nyamitwe we yakoranaga bya hafi na Kayinamura n'ubungu baracyakorana. Urumva twumvisemo Wirinyamitwe who is he naka kanya n'umujyanama muri presidence, kuko n'undi yamaze igihe kinini ari umuvugizi wa Nkurunziza, ari umuhanuzi we bwo n'umujyanama, n'umuntu wa hafi y'abadede. Nyamitwe rwose ni umwe mu bakuru ugashyiraho Ndakugarika. Urumva n'abantu bafite ijambo mu gihugu. Yego. Ubundi Reveriyano Ndakugarika ni abantu bafite ijambo muri ishyaka riri ku butegetsi. Ikintu kigutangaza nuko nk'uyu nguyu witwa noneho Alexis Ndayikengurukiye. Urumva nawe ni umwe mu bakorana n'uyu mugabo witwa Mugisha yageze aho ngo anakurira ameze nk'ukora ubugenzuzi bwa intelligence yose y'u Burundi. Urumva rero urwego yarageze ubanza niyo mpamvu yasabwa n'iryo peti rya majoro nk'uko bivugwa mu mwandiko. Ariko wareba na Colonel Moise nawe hoze muri FARE muri icyo gihe yaririye tona muri FARE nanone icyo gihe. Yego. Kandi urumva ko nanone peti ntabwo yari menshi icyo gihe. Wakavuga ko yabaga muri hoteli muri icyo gihe yo kwahitwa kwa Munyarwanda mu Cibitoki. Kandi ubwo turi kuvuga muri 2019 mu myaka 7 ishize. Birashoboka ko bitaranahinduka cyangwa se byaranahinduka. Akagenda mu modoka y'umukuru wa polisi mu ntara ya Cibitoki. Urumva ko nawe abakomeye. Urumva ahubwo se n'utaba muri ku rwego rumwe nk'ubwo. Yego. Hanyuma ngo bikavuga ko ari nawe wayoboye bya bitero byagabwe na FLN. mu kibira niho bari bavuga ko bitorezaga baraninjirira mu ishyamba rya Nyungwe, binjira muri ubundi kibira rega ni Nyungwe, ni extension ya Nyungwe. Nuko ryambukiranya ibihugu. Iyo rigeze mu Burundi ryitwa kibira, mu Rwanda rikaba Nyungwe. Ni Nyungwe ikomeza ko ni forêt naturelle. Yego. Ni kimeza. Urumva ibyo rero birakwereka ko babantu bakomeje na kakayihayiho ko kuvuga ngo nubwo bwose duhawe ibibanza cyangwa se imyanya ahangaha mu Burundi si iwacu, ariko si iwacu, tugomba kwiyandayanda tukagaruka.
mu magambo makeya wumvise iby'iyi nkuru ivuga kuko twebwe turi kuvuga turi kwanariza gusa iby'iyi nkuru yavuze nta makuru ngewe ubwanjye ntimugire icyo munyandikaho ugiye kwigira se nkatanazi uvuga ibyo atazi baravuga ngo abantu bajya bavuga ngo umuntu ari kuvuga ngo ibyo atazi oya mu makuru arimo aha ngaha yego turakesha iyi reportage ariko na bora mu buhamya yatanze nanone wumva ko hari ibihura ngewe rero aka kanya ndi mu isura y'umusesenguzi ntabwo ndi kubaha amakuru ko aya makuru si ngewe wenda nabagejejeho ariko si ngewe wa mbere source primaire yego ariko nanone ubwabyo inkuru ukurikije igihe iba yaratambukiye n'izo nzego zivugwa muri uwo mwandiko ntizigire icyo zivuga mu kuvuguruza ngo zitandukanye n'ibyo bintu yego akenshi hari uvuga ko nanone aba ari ubundi butumwa noneho impamvu nkubwira ko bikomeye FRN bibutse yuko yateye mu kwezi kwa gatandatu kwa 2018 yica abaturage yitwika imodoka ya gitifu hariya za Nyabimata urumva ku buryo rwose bimwe mu byo Rusesabagina yabazwaga ahakana ibi ngibi birimo ko yaba yaragize yari afite imikoranire n'uyu mutwe wa FRN. Unavuze aho ngaho ukavuga Rusesabagina muri FRN n'ubundi afatwa zana mu Rwanda yaragiye mu Burundi. Yego. Uhuje rero avuga ngo agiye ngo mu by'amasengesho harya. Ubwo yari gusanganirwa nabandi. Yego, hapfuye abantu batatu. Yego. Babiri bahise bapfa Sirosha. Yego. Uwa gatatu yapfiriye mu bitaro. Yego. Urumva rero aho ngaho ko nanone icyo bisobanuye aho ngaho. Yego, ni kugira ngo bumve uburemere bw'ibi ngibi turi kuvuga. Abo bantu niba bari active bashobora kuba nuisible ku buzima bw'abaturage b'u Rwanda, ni ibintu biri concerning cyane. Kandi niba wabyumvise harimo abo bageramo bakavuga ngo uyu niwe washinze interahamwe, uyu hari n'uhuza interahamwe z'imbere mu Burundi no hanze y'u Burundi. Uyu ngo ni Colonel Alphonse Rugira bita Monaco, ukunda kuba mu Burundi akaba ari no muri Mozambique. Nawe wamwumvise ko ari mu Colonel. Nawe ni Colonel. Nawe yabanje kwinyuza aba benshi babanje kunyura mu mashyamba ya Kongo, kandi nahoze muri FARE mu gihe cya ari bageze aho baravuga bati reka twebwe tuve muri FDLR ariko tujye mu Burundi kuharema nyine amaboko. Urumva rero niba Burundi nk'uko bivuze butavuguruza ibyo biba byavuzwe nanone burya abantu batangiye kuvuga ngo witwa Torero Philippe ntago bavuze ipeti rye, ariko bavuga ko ari we washinze wazanye noneho buriya hari abantu biyise FRN gusa cyangwa se abandi bagakorana n'igisirikari n'igipolisi cy'u Burundi. Yego. Ariko ntibihuze n'icyitwa interahamwe. Interahamwe iryo jambo cyo risobanuye mu Rwanda. Urumva uyu nguyu kuba yararemye iryo jambo akongera akavuga ati turi interahamwe cyane bisobanuye byinshi birenze ibyo bikorwa bya bigaruye nyuma ya 94 abantu bazi interahamwe icyo zakoze mu Rwanda. Urumva ko n'ubundi yari afite kakayihahiho n'ibikorwa by'izi nterahamwe n'ubundi yari kibifite. Iyi nkuru rero mu magambo makeya urugero rw'abantu bagera kuri 6 cyangwa 7 yavuzemo, wumvise ko ranzabo bose ni bakuru bisobanuye ko abo bayoboye none hose ni bangahe, abo binjije mwose bari gutoza, kuko harimo n'abari bashinzwe recruitment. Nguyu wo muri Mozambique, Colonel Rugira batazira Monaco. Yego. Niba yarashinzwe ngo guhuza interahamwe zo mu Burundi nizo hanze, inshuro nyinshi akaba ari mu Burundi ubundi akajya muri Mozambique, ubwo yajyaga n'ahandi se aho ngaho gusa. Yego, n'uyu Moyize mu byo yarashinzwe harimo na recruitment. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli,
bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'icy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Buri gihe uko usoje imirimo iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi ikagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka bafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Ubwo rero umuntu agiye no kureba ukabihuza n'ibijya bivugwa mu minsi ishize, nibwo bavuga ngo P5 yagiye kwitoreza hehe mu Burundi. Ubwo rero umuntu ashobora kureba agasanga n'ubundi si ibya none. Yego iki kintu rero gisubize umuntu wakwibaza wa mugani cya kibazo twahereyeho twibaza ngo ese iyo guverinoma y'u Burundi ibaza ngo abakoze amabara mu Burundi bahungiye aho iwanyu mu baduhe, u Rwanda narwo ruramutse ntabwo u Rwanda ruzatanga gusa rudahabwa, ntabwo bishoboka. Ntabwo ari no kuvuga ngo ruramutse kuko barangije gukora liste zabo basaba. Ntabwo yo tuyifite aka kanya aha ngaha, ariko no muri minu bumwe bafite liste zakozwe z'abagirizwa jenoside mu Rwanda bya nyabyo, abakoze ku mayaga. Hari abarundi nyirizina, hari n'abanyarwanda noneho bari mu butegetsi bw'u Burundi. Yego, izo ngeri zombi zirahari. Yaba bavuye muri abo twavuga ngo basize bakoze jenoside anga bakagenda bari mu nzego za gisirikari ndetse n'abasivile. Yego, ngira ngo inkuru twaba tuyicumbikiye ahangaha, ariko nanone ifitanye isano n'u Burundi. Hari umugaba wungirije w'ingabo z'u Burundi, akaba yitwa n'ingabo zirwanira ku butaka, yitwa General Major Eri Ndizeye ariko bakunda kwita Muzinga. Yari yavuzwe ko mu minsi ishize ari mu batavuga rumwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse ku byemezo byo kohereza ingabo muri Kongo. Ariko nyuma y'aho umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi aviriye muri Demokarasi ya Kongo, urabona ko ibikorwa byo kohereza ingabo muri Kongo ahubwo bikomeje. Muzinga impamvu bitari gutangaza abantu nuko nyine ni second n'umuntu wungirije umugaba mukuru w'ingabo, kuvuga ngo ariwe Prime Niyongabo. Yego, General Prime Niyongabo. Ubwo umwungirije kuba yakumva kimwe, yakumva ibintu kimwe n'umukuriye, ntabwo byari bitangaje. Ariko ahangaha ho turi kuvuga deployment ye cyangwa se urugendo rwe, kuba yaba yageze muri Fizi. Yego, bivugwa yuko Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu turi kuri tariki 18, nibyo 18. Yego, mugiye dukora ikiganiro. Yageze muri Fizi kuri tariki 16. Urumva ubu ni yari niba koko yaragiye. Si Jean Croix ni chaîne ndiko irebaho yitwa Police Scoop TV. Yego, n'undi 16 nibwo yageze, nibwo makuru bivuga n'ubundi nanjye turi guhuza. Yego, baravuga ko yajyanye n'ubundi na komanda wa region ya 33 ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, yitwa Brigadier General Fabien Dunia Kashindi. Yego,
nibyo bagomba kuba barajyanye ndetse bakaba bari gutegura nyine ibitero bigomba kwibasira imisozi miremire muri ntuza mu minembwe. urumva biranuzuzanya na rwa rugendo n'undi rwa General Prime Niyongabo i Kinshasa kuko amakuru agaragaza yuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri kwifashishwa cyane kinyuzwaho izo ntwaro ndetse n'abasirikare, aho bivuga ko Burundi bwemereye Repubulika Demokarasi ya Kongo gukoresha icyo kibuga kuva ku itariki 23 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 23 z'ukwa 10, ni amezi 3. urumva byanze bikunze twavuga yuko nazanye cyamba zahoze zitwa Black Hotel, bavuga yuko Eric Prince nawe bavuga ko yahawe ziganje muri Karemi, ariko Eric Prince we bivugwa ko ubu ngubu ari i Bujumbura, ariko nawe akaba yarahaye inshingano zo kugaba ibitero aturutse Fizi. Yego, ariko we ngo ari gufata akayaga muri hoteli yitwa Club du Lac. Niho ari gufatira akayaga i Bujumbura, ari kurya isi mu gihe ari kwakira bya bitelefone satellite biba bifite ibantene birebire, bari kumubwira bati muri Karemi bimeze gutya ariko turajya Fizi duhure n'abana. urumva birashoboka, nibyo bitekerezwa ko byaba biri muri coordination y'ibyo byose turi kuvuga. kandi ni nkubwira ngo babandi tumaze kuvuga ni inzego wumvise barimo bafashamo igisirikare cya FDNB cy'u Burundi. Yego, isano yabo ni interahamwe cyangwa se na FDLR mwayumvise. urumva niyo mpamvu ibyo bintu byose iyo bitegurwa ukavuga ngo harimo cooperation cyangwa se coalition ya FDLR na FDNB na ubufatanye ihuriro. Yego, ibyo ngibyo iyo bibwiye ntuza Eric Prince waravuga ati nzi ibyo navuganye na Trump kuzajya munzana muri ibyo mwakorana mutakorana akazi kanye ndakazi. urumva cyane ko Blackwater nabo amabara bakoze muri Iraq nta nubwo ari abantu batinda kuri ibyo ngibyo. kuvuga ngo turi gukorana ngo n'abajenosideri ngo cyangwa iki, ibyo ntacyo bibabwiye, banyuze mu birenze ibyo ngibyo. urumva urabona ko byanze bikunze rero birashya bishyira bishyito mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo Kisekedi ari gushaka ngo ko atangaza gahunda y'ibiganiro bidaheza. wabonye no mu kiganiro n'abanyamakuru Patrick Muyaya yongera kubigarukaho, ariko nanone abigarukaho avuga yuko hari abantu batagomba kubyitabira. yavuze ati nibyo ibiganiro birahari kandi koko bizatanga platform, ariko ntabwo ari umwanya wo guha abantu bahirahira bashaka kuvugira u Rwanda cyangwa se ngo bitanga urwaho. urumva icyuho ku batekereza ko turangaye ku byitwa souveraineté nationale. ni ukuvuga ngo niba Kongo ari gato, yego, nta n'akamanyu undi muntu yafata. yavuze ko ngo nta na santimetero yego ngo bagomba gufata. Yego, ngo turashaka kuganirira hamwe ngo kugira ngo dushyireho urugaga rumwe rwo guhangana n'ibitero. arongera aravuga ngo ntabwo bikwiye ko habaho umunyekongo uza kwicara muri icyo kiganiro agamije kurengera ibitekerezo by'u Rwanda we yita umwanzi. Yego, urumva se ibyo ngibyo byo bivuze iki ubwabyo? kuko yongera anavuga ngo nta santimetero n'imwe y'ubutaka bwacu tuzatanga nk'igicuruzwa cy'ubwumvikane. Yego, ibyo rero birakwereka ko arumvikanisha ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bo bari kuvuga ko yaba Corneille Nangaa ndetse na Kabila bagomba kuba bari muri ibyo biganiro. birasabwa na C64. Yego, ariko se ubundi tuvugishije ukuri hari undi mutwe uteye cyugazi ubutegetsi bwa Kinshasa nka FC 23 magengo aya. ibiganiro byaba bikagera ku ntego zabyo. hari uwundi wigaragambyaga muri Kinshasa warahumvise. Yego, aho zinza aho wahise urende. hari na Katanga Mouvement debout pour la libération du Congo. abariya nabo ufite intambara irimo utuntu two kurangaza. Yego, ndetse n'iyi C64 coalition ya C64 ayo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. ngewe mbona rwose bari mu kazi ka Kinshasa. bari mu kazi ka Kinshasa n'ikimenyimenyi ku itariki ya 15 baravuga bati tuzaba turi ku celebration ariko tuzakora marche pacifique zo kwamagana umugambi wa leta wo guhindura itegeko nshinga ndetse no guharanira ko ibi biganiro bizagenda uko tubishaka. bahise babyimurira ku itariki 15 z'ukwa 9. bukeye bwaho Kisekedi ari bwatangaza ko
azageza ku baturage ba Kongo ibijyanye n'iyo gahunda y'ibiganiro bidaheza. None Muyaya ati ibyo biganiro byanze bikunze hari abantu bari mu nyungu z'u Rwanda batagomba guhabwamo ijambo mu buryo busesuye cyangwa se kuza guharanira inyungu z'u Rwanda muri Kongo. Yego, ubwo nabwo urumva yuko ibyo biganiro nabyo byabyo biracyari byo kwibazwaho. Ni ibyo kwibazwaho kubera ko abangaba nabo ibi bari kuvuga Kabila yaza ari ibintu biri seriye muri Kongo. Kabila ndetse na Corneille Nangaa bo n'abanzi ba Kinshasa bya nyabyo. Ari impamvu nyinshi wabibona ko nta bintu bya teatre birimo. Ubwo kandi na M23 yego n'umwanzi renome wa Kinshasa. Uretse ko bishoboka ko yaba atari umwanzi wa bamwe mu bategetsi bakuru ba Kinshasa. Iyo uhengereje mu bwiru ugahengereza mu byo ikirere gishobora, uraguje ikirere cyangwa se ibyo mwuka bwira amatorero, hari ibyo ubona nyuma y'amarido. Hari ibyo ushobora kubona nyuma y'amarido. Kuko aba bantu mu gihe bakurwa mu myanya n'umwanzuro wa 2773 yego wa Loni, yego ubona inama zose n'ejo bundi babisubiyemo rya huriro ry'ibihugu birimo Ubwongereza n'umuryango umwe gura, harimo Ubwongereza, harimo za Denmark, n'ubwo hari ibihugu byirepeta. Yego, usanga ngo n'umuryango umwe bw'Uburayi kandi abari kuvuga ngo Ubufaransa ngo Budage basanzwe bari ukagaruka ngo za Denmark, ukibaza ahubwo kiba kiriho nuko bari abantu babona inyungu ebyiri cyo. Yego, urumva ko niba ari inyungu ivuye muri uwo muryango barizwamo n'indi y'igihugu muri rusange uhita ufata habiri. Harimo ntuza trike nyinshi. Yego, iyo barebye neza uhita ubibona ko iyo bavuze ngo tuributsa abantu ko bari bateranye bari gushimagiza Kinshasa ko ngo igiye gusenya FDLR, ngo yateye intambwe, ariko bashyiramo ingobeko ngo hanubahirizwe uwo mwanzuro w'akanama k'umutekano ka Loni wa 2773 n'undi wa 2806 cyangwa 08, kuko ni imyanzuro yo mu nama zitandukanye ariko yose iri muri 200. Yego, urumva iyo birebye neza uwo mwanzuro igihe wafatiwe kubutashyirwa mu bikorwa kugeza aka kanya hari impamvu, hari n'inyungu. Yego, byumvikanisha ko bashaka kumvisha abakongomani batumva M23 ko ishobora kuhava kuri mwanzuro urayihakura. Yego, uyijyana muri Canton igasubira muri Sabyinyo. Yego, hari n'ibyo nabonye Kaniki, Dr Kaniki avuga ejo bundi, avuga ko ngo hari umwanzuro ugiye kubatorerwa muri UN Security Council mu kwezi kwa gatatu, ngo atega treni yihuse. Umuntu aramuhamagara amubwira ati bagiye kubafatira imyanzuro kandi ngiye ibintu byanyu ntabwo mbimetiriza, kandi ejo tuzakora amatora. Byashoboka kuri itegeko turitoye rwose nubwo atarisobanuye, ariko shaka ko rifitanye izano n'uriya mwanzuro nanone. Yego, kuko byakwafekta M23 na twirwaneho. Ati ngwino, uzi ko yateze yihuse aragenda ajyayo arabidefanda. Ati sano n'ibintu tubwira ko bitandukanye n'ibyo bene wanyu bari Washington ngo ahita manuka yirukanka cyane afata train aragenda. Aravuga ati se kanakura muza atahubwo uyu ngo yari nka data bukwa. Ati ibyo yatubwiye ko bitandukanye, urumva ibyo yasobanuye n'ibyo wumvise ni nka lobbying yatumye abari gutora bamwe bava muri wa mwanzuro, icyo cyemezo nticyafatwa. Abantu bagomba kubimenya ko mu matora nk'ariya muri rabyemezo bifatirwa ibihugu n'iki byose na lobbying zirakorwa. Ni lobbying zirakorwa, hari n'imyanzuro bigomba isaba inanimite. Inanimite ni ukuvuga ngo abari bahari bose babyemeje, yego, nta n'umwe uvuyemo. Cyangwa ibyo byose turabigarukaho kugira ngo twumvikanishe uburyo inyuma y'amarido iyo urebye neza usanga hari ibintu biberaho gutinza ku buryo hari umunsi buri uko umunsi ubwije nuko bukeye iminsi Tshisekedi amara ku butegetsi iyo ubutegetsi bwe igenda igabanuka, iyo azamara ku butegetsi igenda igabanuka. Mubimufashije mwatuma manda yirangira nta gikozwe. Yego, kugira ngo abereke ko hari ibyo agomba gukora igihe cyamubanye gito, ndetse munamufashije mwatuma intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarangira, kubera ko yavuze ko atazahava itarangira. Hari Zelensky n'ubundi yahita atera ikirenge muke, kubera yuko ntabwo igihugu ngo gitegura amatora kiri mu ntambara, kandi ayo matora n'ubundi yayateguye aheruka kuri manda ya kabiri yamushyize ku butegetsi, yayateguye ari mu ntambara. Yego, noneho n'uburasirazuba bwa Kongo ntibwamutoye,
n'ibi rero turi kuvuga ngo bya offensive ngo yarurangiza noneho ngo ishobora kwibasira Minembwe yo bashobora kuyitera yego koko bashaka kuyisubiza urundu bagiye kuri point zero urumva n'utundi duce rwose za Baraka nazo ntabwo bazifite neza buriya urumva ibyo byose bashobora kubikora ariko je te jure ibyo gusubiza amasezerano ya Tshisekedi yahaye abakongomani mu gikombe cy'isura yibuka kwisubiza ngo d'ici très peu buriya no je vous jure lisez sur mes lèvres arakabya nawe kurusha ishyaka ariko akavuga igifaransa cyiza urumva abakongomani bari muri wa muryango wavuga ururimi rw'igifaransa nicyo gihugu gifite abaturage ni premier pays francophone du monde gifite abaturage benshi basaga miliyoni 100 byanze bikunze kukivuga neza ntabwo byaba ari inkuru mbarirano yego rero iyo ababwiye ati nzabagarurira Goma na Bukavu vuba aha ibi byo ntabwo mbabyiteze kuko byamugora uyu urebye n'umwandiko uko umeze n'amashagaga asa nkaho yagiye agabanya nawe bisa nkaho ari byo yumvikanyeho inyuma y'amarido bituma agabanya izo mbaraga nubwo hari izo ziba ziri kuza reka dusoze ariko twoya uzi ko Kinshasa yego irimo irabaza Maxime Prévost ubwo ni mu Bubiligi yego ngo ko uhamaganye amagambo y'umuvugizi wa gisirikari witwaga Sylvain Ekenge ngo yavuze ko ngo kurongora abatutsikazi yagiye muri amategeko yo kwa Gitera muri za mirongo urumva turabyibuka twese ngo none ko Rutaremara ngo yavuze ngo ntuvuge ngo mbese ngo Ububiligi bwaba buri gukora shift cyangwa ubwo ashaka kumutegeka ibyo avuga n'igihe azajya avuga mbona aba pro gouvernemental nta ntuza ihari ya guverinoma ariko nyine barimo barabyibazaho batari bakeya yego so ndumva twahindira ahangaha mu magambo makeya muri recap mwabyumvise ko FDLR si igihuha FDLR ifite amashami mu karere hirya no hino ndetse yemwe bituma ngewe ngira impungenge ngo iyo turi kwibaririzwa kubazabaza ngo se ngo ni ikihe gihugu ngo kizakira ngo FDLR ari aho isanzwe iri kandi hari aho twumva nyine isanzwe ifite ibyicaro ifite n'abazayakira isanzwe iri kuko n'abagakwerere buriya ntitwabigarutseho kuko bakubwira ko n'agakwerere buriya hariya yagendaga yisanga il y a des points qui me laissent penser que le FDLR est implanté au sein des institutions burundaises cyane rwose mu gihe cyose mutarampa les faits qui contraduisent iyi narrative ibi guhakana ibi byose bivugwa ubwo on reste là reka tugumaho urakoze cyane Trezo yego ndagushimiye nawe reka dushimire kandi uwo tubanye kuri Primo Media Rwanda dushimire kandi uwo tubanye kuri TPC Talks nanjye nitwa Ndayisenga Clement nagushimiye waruzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose Mess Limited turabigukorera va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe ugana abanyamwuga banze umugayo tugira impamo inzozi zawe sanga ndi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste mwana twandikira email kuri messrwanda@gmail.com